Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mirza Maulana di channel yang terkecil ini, Mirza Maulana. Mari sama-sama kita melihat bagaimana kondisi dan situasi di Barber School, sekolah barber Tungkup, Banda Aceh, by Raden the Barber. Ini upload YouTube nih. Sekolah barber. Jangan lupa. Jangan lupa bahagia. Siap. Halo guys, saya telah melakukan suatu vlog di sekolah barber Tungkup. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe supaya channel ini dapat menyaingi Atta Halilintar, bro. Sekolah barber. Semangat. Semangat Raden the Barber.